Indian National Congress atum MP kelik kachepahai ponji aphan pura kangdang amei kepado pon jang mipuni phai krit trogarni anarlo por phai ke thom apor lakhain ko rehini sarubothar MSC constituency ke parlu sangti hidia long Indian National Congress aracharya song pen kache toidun MP candidate Joyram Ingling aphan non ke bangji Lok Sabha MP kelik along kachepahai dunji aphan pura kangdang amei paman pon bangso melong Congress MP candidate Joyram Ingling abarim MLA ex Karbiang long Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti abarim EM long Kitimung CPIML Robi Kumar Phangcho Roton Ingti Satra Teron Amlong Ingti atumpen chenglok ke ongtung Congress aracharya song aphan ke kroyara datum chetong tun lason se mealong ke than pona teng ke non apong MP kelik lake kelik jong kali athema non kacheri bom India Prime Minister Narendra Modi ke ja sarkar ke non jong se MP ke hailo pute India Constitution la pen 6 Schedule sitame paprai lapo lase ajat pen sitame BJP party aphan parem vek nang po la pen thu Congress jong se sarkar ke banglote district ke thamara dakar inai article 244A ke pachun pon bek popusi Congress asongja po tumpen ningje pon anjang lang super Egyptian rong pinang kepal ya birta Malong News 244A pen chenglok asantin ilitum kadure asan kekiwan non monit rong rup pen tahun ini city long kedua tum ta tu pipik lo hari deng tangka paisa ve tax nang kiso adukani atau aphan licensing problem dibitap apen chenglok rong rup asal kan ini site titik pen chenglok asal kena kira bawi apen council along se CMEM madum se contractor inut bahani atum kamlong do tame bilong le bahaya kesong dupik apen iltum socio economy socio culture dapat ini tom kenang short political issue ini tom la article 244A implement nang ia bangke ram kithe donglo nang bangke dapat final stage dulu nang by election congress lekhai lo pulote takilong yang ring jatkitan sir tantila BJP to manifesto long ke paklang bonke one nation one election po thak BJP ni ratom ke সংবিধান ke la kwalam lo mupen ni likhan lo সংবিধান aphan chiraigi pulote la 400 plus palang tum nang bom 400 plus la lang tum MP ka hai pulote la so constitution da la kata hai lo la se one nation one pen election one nation one pen akan bangler ko la pen UCC da la se ke bangi pahla so part of the new constitution non na ke RSS tum ni ke sini do na teng pulote ha Nagpur along arlo pen tok bom lo te preksam hawar pen nang litum kidam kithek ponloy sala armu chipok ke to dap da dolo tumi da dolo tumi dikta dolo nang don bom lo monitum PSLC pen la pen beni BJP pen nang don SDC tum nang chipok don bom lo la pen wang bom lo ni tum malong armu ongdung lo non ma je bang ji la puson da dulang ma ke bang ye tum da do la Himonto ason si Himonto Biswa Sharma si tum tindak ke bang kami ila hiwalam pe Tanda sar BJP party pe non nom Orunodoi form fill up on bom la so tak nang lin van pilot puji Orunodoi lang dam edlo pulote la ke congress skill Orunodoi ke do che la so pene ki launch la penalang nitum BJP tum la puana ning ke dok joy tame pu rong ro bajo dam se ron bom lo la ke election hot ke ron bang ke meaningless la ke pene serial number na nang tum lang don tame la so bang ke serial number ta photo state apor la ke ara photo state scan copy ayu apor la ke isigar lo kulongi la pen ka lewi la pen rat phan ki chung thoya bere bele ga lam ta gali akam ta gali sir tangde ajaha ka tum BJP pen ka chi o tum nali tum asong long ke wai phan angring do ma do to da bhe ta bangelo aprang EM Pradip rong pia kai la pen hamren town along ward commissioner Dilip Hanse non ta dobam lang ward commissioner data nang do nelo la pen to da block se 35 ne 36 ne nang do nelo okay maximum from pene BJP party sir adkar nang di haide lo butlang te kecheng si kupila ikan sika reclaim dia bangke is nitum socio political issue do la bangke implementation of article 244A lakini tum issue leke pon kali problem hisap se ke pon nan batai sike kapen napan socio economy ya problem do socio culture problem do lahaya bang ke issue hisap se pon lo dapenin tum isi sin tum ke sol pon dia phan bori pon sir do you see congress si karoding lo hala so adkar 244A chunune da hala so kupila ke sak ke dungdo ma kisik sak mane na ke hak article 244A 1969 and income tax debt pen 1970 ya bang ke ilitum
ay dunghet pene kaprek foreign country long ya ka ghotona do ko 71 aning kanta pene Pakistan pen war do ko lo rason takati isi problem bang bom aposi raso akama bang ke pichono ne da lo anke hala so da bang ke 76 aning kan alom bang ke emergency ke nang do ko lo raso na masih kapati ko ka bang Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.